Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 Topic Adóig, Rannóg a Cuaig on Banc Teanga. Level A1 Topic 12, Section 15, the Language Bank. Croite Cartacháin, tormented with corrections. Is múntóir tú, seo an abermhaile a fuairtú ó ghalta óháin. Ceartaigh an abermhaile, scríbheisteach an freagra ceart nuair is gá. You are a teacher. This is the homework you received from a student. Correct the homework. Write in the correct answer where it is needed. Shahé, bhí mé Laethanta Saoire is fáin. Tá mé ag dul go dtí baile á clia. Tá mé ag dul go béal feirste. Bhí mé Laethanta Saoire i Canada. Bhí mé i Frank i Míle. Tá mé ag dul go an idáil i Míle. Bhí mé sa ghearmáin mo Laethanta Saoire. Tá mé ag dul go dtí America i Míle. Ganairi an bóthar leat. Good luck. Líon na bearnaí leis na freagraí cearta. Fill in the blanks with the correct answers. Go, sa no san, go dtí, I no in. Úsáidir, agus, nuair atá an sa loganam. Blank and blank are used when on is in the place name. Úsáidir, mana bhfuil an sa loganam. Blank and blank are used when on is not in the place name. Aimsir na háite. Cén says aimsir a hallófá leis na háitena se a leanas? What kinds of weather do you associate with the following places? Mana bhfuil anam na háite a rólas agat? Buin úsáid as dóchlór chan an tanama aimsú. If you do not know the name of the place, use your dictionary to find the name. Déan nota dinschkina na vocal a chordiantu. Make a note of the gender of the words you search for. Na Bahami, an Fatagoan, na Hilán Ilipínacha, Sasanna, an Sahara, Alaska, Éire, Chicago. Conas mar a bhíonn an aimsir sna sé Súir éagsúla i dheir thuchais. Líon isteach an ghaile se a leanas. What kind of weather do you experience in the different seasons in your native country? Fill in the grid below. Na sé Súir, the seasons, bíonn an aimsir, the weather is, and we have an Tarach, spring, an Saoire, the summer, an Fór, autumn or fall, an Gíre, the winter. Feach réadhaisnéis na haimsire TG Cahir at www.tgcahir.ie. Riv an géad rang ella. Watch the weather forecast on TG Cahir before the next class. Éis go géir leis agus brach síos éon ocail a aithníonn tú híos. Listen to it carefully and write down any words you recognize below. Ivana Mahira. Holiday photos or holiday pictures. Match all an aber cheart leis an Iva cheart. Match the correct sentence to the corresponding picture. Mar hampla, bhí mé sa rank mo Laethanta Saoire, I. Bhí mé sa rank mo Laethanta Saoire, hahan an áitlam, cha mé chaithís sa roimh, dan mé I bobal, dul mé café I gafanné beagana, dit mé no dhéanaar I míleanna dasa. Líon isteach an ghreile seo leis na freagraí cearta, banathe méid atá ólas agat faoin aimsir chaite. Fill in this grid with the correct answers based on what you know about the past tense. D apostrophe agus sévu, sévu.
apostrophe is luscavóg, D luscavóg agus sévú, or just sévú. And I'm chatte, bríthire a chosín le consan, rire a chosín le gutí, agus bríthire a chosín le F. Come ceist, compose a question. Come ceistena irúnacha donna freagraí híos. Compose suitable questions for the answers below. Saoire haar lear, a holiday abroad. Lay an fógra seo a leanas. Read the following advertisement. Chonaic tú cúpla seachtain ó hin sa gníomhaireacht Taisteal á Súil agus chochraigh tú dul go dtí an Spáin dá bharr. You saw it a few weeks ago in the local travel agency and decided to go to Spain because of it. Saoire hair, caiiciis sa Spáin, ó stán a chathair réalt. Bí a blasta, deochanna a oltar go háitiúil. Linn snáva, trá mhór agus go leor áisina eile, siamsaíocht gach ihe, rinca flamenco, rinca salsa agus ceoltóirí áitiúla. Tá tú ar ais in é seo de híre. You are now back from your holiday. Scríobh riamhos chuig de chara Aoife faoin tíre. Write an email to your friend Aoife and tell her about it. Profile I rúil Aonad de dóiag. Virtual profile, topic 12. Profile I rúil, virtual profile. Chroigh tú profile I rúil ag deireadh Aonad de hain. You created a virtual profile at the end of Unit 1. Cuireamid leis an profile tar éis gach Aonad nua. We will add to the profile after each new unit. Is féidir leat úsáid a bhaint as an ólas atá sa profile I rúil chun pleachta a dhéanamh ar tú féin a chur an aithne do dhuine. You can use the information in your virtual profile to practice introducing yourself to somebody. Ní gá duit do honraí persanta a úsáid. You don't have to use your personal details. Détá do haolaíocht a úsáid agus profile bhréagach a chorthú. You can use your imagination and create an imaginary profile. Agus in éis líon isteach and now fill in Saoire is fearr, your favorite holiday or the best holiday. Aimsir is fearr leat, the weather you prefer. Mar hampla, Saoire is fearr, bhí mé ar Laethanta Saoire sa Spáin, cha mé caiiciis in Nerha, dan mé an óstán, bhí an áit agus an aimsir go hálainn. Aimsir is fearr leat, fliuch agus fuair, fanan sa labba. Wet and cold, I stay in bed. Agus in éis an Banc Teanga freagraí, and now the language bag answers. Cráite ag ceartú cháin. Ibre hain, bhí mé ar Saoire sa Spáin. Ibre dó, tá mé ag dul go baile á clia. Ibre trí, tá mé ag dul go béal ferste. Ibre cethair, bhí mé ar Laethanta Saoire I Canada. Ibre cúig, bhí mé sa rank I Míle. Ibre sé, tá mé ag dul go dtí an idáil I Míle. Ibre seacht, bhí mé sa Ghearmáin ar mo Laethanta Saoire. Ibre hocht, tá mé ag dul go Americá I Míle. Úsáidir sa, san agus go dtí nuair atá an sa loganam. Úsáidir I, in agus go mana bhfuil an sa loganam. Ivana Mahira, holiday pictures. Ibre hain, bhí mé sa rank ar mo Laethanta Saoire, litir I. Thaithin an áit lom, litir A. Cha mé caiiciis sa roimh, litir F. Dan mé I bobal, litir B. Dul mé cafe I gaféanna beaga, litir C.
Dime mo dhéanair I míleanna data, litter D. Agus na rialcha, den aimse chatte, and the rules for the past tense. Brithre a thosaíonn le consan cuirteadh séimhiú orthu. Brithre a thosaíonn le gotaí cuirtear D úscabhóg rompu. Brithre a thosaíonn le F cuirtear D úscabhóg agus séimhiú rompu. Come ceist. Is féidir leat na ceistena seo úsáid, and you can use the following questions. Hahan, an rá, tá an cuid eile sa lúpa. So the rest are flexible, but these are some of the ones that you could use to create those questions. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil a suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tá súil gom gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.